Kublai pi bero blai unkur kukur do ipi. Nadap dekam sim ga besngu komen bang ayo ikan lahat bani kedua ipi leng ba social media. Mata kesni ngala poi ha kesni ga bapra akan ga ayam ba khoi jong ka porlen. Ko hangan ko para hau Jesus Christ mata kesni ga gospel ka kran syai hangi ba ujisu kwa ban hikai ni sipang gejenge. Ba ha gejenge jungi ngimdon kami kita kishen ke bapla dan ki kam phla hanrei ujisu don kam tangi ga donot jungi donot besngurit ke jungi. Naga gospel ni sajo sngu bau Yesu sajong tolong kita sengurit ke donot namar ke himam neng kalong kumya kita. Yesu dei gadak kesin ke bakrau tam bau bleu yang wepi we kum ki kon Kristen. Upenret yelade hakador ke jong priyo ban map iki pop ki sang jongi. Naksiti Paulus ceki Colossians lenong ke benengkong khot ka bakat san ka ong kumne. Yesu wan hakador ublei bangimla ban yui. Yesu long ublei ban ubriu basisha kapen i bau ublei bangimla ban yui. Long babahatam. Nakicing puleng iyo sngew ba ujona udon hakpo jong godokha lai sngi lai met. Kumjuru ujisu usha nang mentagi pop kisang kijongi hakpo jong kaperthai lai sngi lai met. To ai bakat bangi dang yai lenti hakani ayam bukho jong kaporlen. In la si saban kami it yala ka jong kamsim khamtam hakajing ngei kristan kijongi. Hatongi wad ikida kishin ban ngei nengi kloy ban shania ban buat ya kajing lam pujong blai. Wala dangim yo I kita kishin. Ublay unkur kukur do ipi.